Nunga dos tahita, dos rohatta, ia godang ni sinamot 50 juta 400. Hati haroha kami tutungani bagas muna nunga upasa hatta mi patujuru ni sinamot 45 juta 400. Iya, jadi somal 6. Tak ada pe majopuk kan? Sudah pernah? Belum kan? Iya, baru ini. Iyalah. Jadi malah kalau orang Batak itu pesta udah pernikahan ini majoput bukan manggomak kan? Kalau manggomak begini, kalau majoput kan bisa kan? Iya. 3 kali ya? 3 kali. Cobalah. Iya, iya. Joput lah baru joput. Ayah cari amin untuk majoput amang baru. Oh, pola gudang betul nih. Iya. 1 kali, 2 kali lagi. Iya. Sekali lagi. Iya. Nanti isinya diambil, ampoloknya nanti dikasih sama mertuanya ya. Mereknya. Iya, oke. Jadi si pakamu namon asa tau dutia kau lotang. Olo, paku katung nai. Boy masa buka hum nanoni. Sabil. Asa ale ampoloknya mula dodang. Musim batuang. Sama muna jane. Nami. Ala nai makatai mahami dohot hula nami raja tapunan. Pos rohanami dihamur salhutna hula nami. Mamuka serbonan dari nami sahat tuba mulian nami namarhamarangi. Tong tuturi hamuhami. Kami raja ni borumuna bibak katayon nami dohot raja hula nami tapunan. Songoni mah wala pami sangap siak kamuna salhutna hula nami. Una tapunan dot suri horong nami nga si sadatai sadahatami. Iya, gabe majalah horas. Iya, mempersingkat waktu terlangsung apa borhat leh. Allahumma baru nama tua tong. Ayala na kebetulan ngapar taruh buah minak ngamang boru baru ngapala mong ngamion niya na kebetulan ha di pertubuh mion hamis yang kian do hamis sila sebungan dati. Tang be baru munasing baru na burju. Tang rong be. Ido. Kini anak kamang boru. Kurasa tami sekutan nami tabunan baligi madapot to ningan munaon. Tungbat sailas dorohanami Allahu berek kami do minardo bohimuna Allahu majako kami kula saat kami tingana non tunglas rohanami ape di pangido kami turdilok kamu do asa bosur rohami nak kinamangan sagat namarlopan mual siti doi nunga takas super sauliok kami asa pamurna sebetok tudagin saudara may lautubohi si pasidak panaili matong si panayak kuli-holi emma tutu baru di saudi pasat tamu pinggan nahok di duluan na pinggan panukunan adok kata ni na dua-dua tong nabadokon uli do pinggak kaca pembelian do pinggak pasu uli matong do sinirwata sadarion namar hula boru amat tadi bata manggo nama masu-masu nama risihom boras pir dohonom matong sonirokon do pasan ni na dua-dua pir mapok baul-baul pa calongan Pirma to dita salut pangiduan atong luju-luju nangaka patsamotan. Emma tu. Laus barisiot di son. Biasa boleh hamin na anggota guna bulu na dakko to di son dakarok tanggo-tanggo namang buru tis tutup salah bakataho non. Gabi raja nami gabi. Naung di somba do anggota guna bulu na te. Bulu tung lupa pinakin nak saat do ratus sudah jabar. Kebetulan di mana somarnya raja nami. Sayang giat ma. Lam dihita na berhula buru lam tu tanggona pada datota tujuluan nariot. Sok-sok di son ringgit situ seorang natinopan di pamaretta di pasar tamu tutu di son sendulan di tangan pikiran muna las rohamuna ipe dorong nami masuk di dokon pasa sa pinati kinda hujur toho di toru di tapian tu dia kamang baru nami mangalaka tusima dapota dakka persaulian jadi sok di matu tu amang baru di leok kamu pinggap panukuna di son nama risihor ringgit situ suara bolo dihami na biasa rak berbagi du hamen do lalai saya men do pasahat nang kepala tu waktu buku de son don la siap pengapanupunan tu waktu bunai men di son bolo habis sada jabar no huta persuburan ini di situ tu gurang marga perdosi te ginalo pinggap panukunan on leono ma pinggap pangalusi bae lupa pasahat borun Abira cara migabe. Mau lihat deh. Tak terus coba bang guru. Iya, mau lihat ma dihamu hula-hulai raja tabunan. Dinaum pinasahat muna pingga panukunan. Di sisa suku ni rajai dia mahatana dia ma nanidokna. Ia buah-buah raja nami, buah-buah penggabian, buah-buah perhorasan. Itu tong madokon barakku punauli merdonga donaringkan.
Aku minahudun dengan ni mardalan takas ma amang boru marbuah-buah. Nunga takas rajai manukun takas mahami marbuah-buah. Raja nami hobar dinaung dos ni rohatta jalanunga taudur honakin. Iya nak nami nagabe helani rajai borun rajai nagabe parumain nami. Dina rohami hati hai tu tongan bagas ni rajai. Dada pulut tami siak kami raja ni borumuna hola terpasu-pasu boti iya nakon nami nagabe helamuna borumuna nagabe parumain nami. Naing pasahaton ada nagok kami tuhamuna hula-hula nami. Alai pos roha nami raja nami dina rohami tu tongan bagas muna molo sawanari manggohina orang gok nama hami raja nami. Mau lihat mamang boru. Nunga tuk takas tutu amang boru marboa apala dulu tadi pertikienon si takas neuli dongan ni perhorasan. Di pabu amang boru nak keningan apala di pertikienon matutu nama jalo pasu-pasu do ya nak kota. Boru nami nagabe parumemu anak muna nagabe helanami. Tong batok pagi dua tua mata nomor 2 di bata. Asanggi tutu ya nak kota gabe rumah tangga dadeng ka rumah tangga sitiruni tujuan darion. Tangin dapat gabe to dong ngadoang bo suta doan. Hari ini baru do telanami matong gabi Allah beri kami takas do nasida sian nama si paululuan. Emma tu sarti do bonani hari si bahasa dan go bonani bulan. Pos roha dia ketik na mangihut. Di basa-basa ho nama tare batama di nasida nak lahim mangihut nangaka para puan. Emma tu ma songon sukunutang mana marhata sinamot. Dunga dos tahita dos rohata ia godang ni sinamot 50 juta 400. Hati haroha kami tutungani bagas muna numa upasahat kami patujuru ni sinamot 45 juta 400 nialat ni piring ma di mata diulaon gudang na 5 juta naik pasak malay omma raja nami manggohin na hurang gog mau lihat baru terbaik kalkulator dan ini ay do burdunia kamang boron tertiup mah homa makira bangan no nate. Jadi sok-sok ini baju lupa sah, baju teh emang buru teh. Kamu inang, bau pu. Nah, las paruh amat teh, gonggong mau, batu lus nih. Nah, dok, iya. Mau lihat memang buru, tak terus cuma nggak sahat. Terus raja ima. Jadi ala naung di pasar tahu perjulu mah hulala. Sebelum penedeun, anggur apa guru-gurina teh. Iya. Oh, lo. Oh, anggoro buat tungguin aja, Pak. Tunggu, bang, ibai. Mau lihat ya, Mak?